Ara fa 25 anys ens desplaçarem fins a la població burgalesa de Pesquera d'Ebro, on hi havia un grup de nois i noies que volien portar a terme un descens en rafting. La primera vez, o sea que no tengo ni idea, no sé qué tengo que hacer, a mí lo que me manden. Yo ya he dicho que soy muy obediente, no tengo ni idea de nada. Vamos a descender hoy el río Ebro. Tenemos unos cuantos rápidos aquí, sobre todo en la primera parte, que es donde más desnivel tiene el río, justo en lo que es la entrada al cañón. Luego se remansa un poquito, pero el paisaje nos va a acompañar porque son casi 5 kilómetros de zona encañonada. Nos llevará unas 3 horas o así recorrer todo. Al començament ja calia superar una petita represa que animava els participants. Tot seguit ve la part més emocionant, amb un seguit de ràpids de certa dificultat que s'encadenen un rere l'altre sense gaire temps a descansar. No es muy conocido porque la zona no es realmente conocida. Si estuviéramos en Estados Unidos seguro que tendría una proyección tan grande como la del Gran Cañón del Colorado o algo así. Pero bueno, estamos en España y esto es lo que hay, ¿no? Y el río es muy bueno para hacer rafting. El moviment provocat per un dels ràpids acaba per tirar a l'aigua a un tripulant, però ràpidament és rescatat sense cap més contratemps que una bona remullada. Habitualment, per aquesta zona sol baixar poca aigua, però a l'estiu s'obre el pantà de l'Ebre per regar, i això provoca la inundació de les voreres farcides d'arbres i vegetació, que ara cal anar esquivant contínuament. Bien, ahora estamos en un afluente del Ebro, en el río Rudrón. Hemos hecho una pequeña paradita para descansar un poco y reponer un poco de energía y así. Y nada, aprovechamos un poco las cascadas que hace aquí el río pues para colarnos debajo del agua, poder respirar debajo de la cascada, de la cortina de agua. Una sensación divertida y muy buena. El descens passa pel costat de l'ermita de la Virgen de l'Ebro, a meitat del canyó. Durant molts trams cal remar, intercalats per petites zones amb ràpids. Tot el recorregut comercial són uns 8 quilòmetres, encara que la navegació podria durar fins i tot dies. Se pueden hacer recorridos de 4 o 5 días de expedición por el río recorriendo todas sus partes encañonadas y está bastante bien, son unos 160 kilómetros o así de recorrido. Aquesta immensa paret indica que ja som a Pesquera d'Ebro, punt final d'aquest llarg descens pel riu més cabalós de la península que vàrem realitzar ara fa 25 anys.